Дорогие друзья, по поручению депутата Госдумы Сагидбаши Дарбишевича Маханова, наш директор Аварского театра Писавалия будет вручать удостоверения и значки заслуженному артисту России Нурмагомедову. Abdul Bezulpa Lahina Rekedai Kahuri Sunken Arab Isu Sedani Jani Vesre Kharab Hialazunu Khari Tambai Karabezun suhani Kharita bakara Ezun suhani Akharitan shi bizi tegi bakuleb Hatun Kordoboyi Seçunani Antamurauda Şabi şaygar gardule Şarab işkoy Yaşu baknal hilani Şarab işkoy yaşu baknal hilani